Dobrodošli u 10 zapanjujućih činjenica o svemiru. 1. Da li ste znali da iz centra naše galaksije izbijaju dva džinovska, misteriozna mehura? Astronomi su otkrili dve ogromne strukture nazvane Fermijevi mehuri, koje se protežu 25.000 svetlosnih godina iznad i ispod ravni galaksije. Jedna emituju gama zrake i nevidljive su golim okom. Njihovo poreklo je misterija, ali se veruje da su posljedica neke davne, moćne aktivnosti supermasivne crne rupe. 2. Da li ste znali da Mlečni put nije ravan, već je iskrivljen i talasast? Gledano sa strane, disk naše galaksije nije savršeno ravan kao palačinka. Njegove ivice su savijene, jedna na gore, a druga na dole, dajući mu blagi oblik slova S. Veruje se da je ovo iskrivljenje posljedica gravitacionog uticaja susednih patuljastih galaksija. 3. Da li ste znali da su posljednji put, kada je Sunce bilo na ovom mestu u galaksiji, dinosaurusi tek počinjali da se pojavljuju? Jedna galaktička godina traje oko 230 miliona godina. Posljednji put, kada je naš Sunčev sistem bio na trenutnoj poziciji u svojoj orbiti oko centra Mlečnog puta, na Zemlji je počinjalo doba Trijasa, a prvi dinosaurusi su se tek pojavljivali. 4. Da li ste znali da postoji granica univerzuma koju možemo da vidimo, ali da to nije kraj univerzuma? Zbog toga što je univerzum star oko 13,8 milijardi godina, svetlost je imala samo toliko vremena da stigne do nas. Sve što je dalje od te granice, oko 46,5 milijardi svetlosnih godina u svakom pravcu zbog širenja prostora, je za nas nevidljivo. Univerzum je verovatno mnogo veći, možda čak i beskonačan, ali mi smo zarobljeni unutar ovog vidljivog mehura. 5. Da li ste znali da veliki prasak nije bio eksplozija u prostoru, već širenje samog prostora? Česta zabluda je da je univerzum eksplodirao iz jedne tačke u postojeći prazan prostor. U stvarnosti, sam prostor vreme je počeo da se širi. Ne postoji centar univerzuma iz kojeg je sve krenulo. Svaka tačka u univerzumu se udaljava od svake druge, kao tačkice na površini balona koji se naduvava. 6. Da li ste znali da sve što vidimo, zvezde, planete, galaksije, čini manje od 5% ukupne mase i energije univerzuma? Ostatak je misterija. Oko 27% čini tamna materija, nevidljiva supstanca koja svojom gravitacijom drži galaksije na okupu. Preostalih 68% je tamna energija, još misterioznija sila koja uzrokuje ubrzano širenje univerzuma. Mi praktično ne znamo od čega je sačinjeno 95% našeg univerzuma. 7. Da li ste znali da naš univerzum možda nije jedini, već samo jedan od bezbroj univerzuma u multiverzumu? Neke teorije, poput teorije večne inflacije, predviđaju da je veliki prasak samo jedan od mnogih koji se neprestano dešavaju, stvarajući mehure univerzuma. Svaki od tih univerzuma bi mogao imati potpuno drugačije zakone fizike. U nekom drugom univerzumu gravitacija bi mogla biti jača, svetlost sporija, a život kakav znamo nemoguć. 8. Da li ste znali da je najverovatnija sudbina našeg univerzuma toplotna smrt? Zbog ubrzanog širenja, galaksije će se toliko udaljiti jedna od druge da će postati nevidljive. Zvezde će vremenom sagoreti, a univerzum će postati hladno, tamno i prazno mesto ispunjeno samo ostacima zvezda i crnim rupama koje i same polako isparavaju. Biće to kraj svega, zauvek. 9. Da li ste znali da univerzum nema centar? Pošto se sam prostor širi, ne postoji centralna tačka. Iz perspektive bilo koje galaksije, izgleda kao da se sve druge galaksije udaljavaju od nje. Vi ste, u neku ruku, u centru svog vidljivog univerzuma, ali isto važi i za posmatrača u galaksiji udaljenoj milijardama svetlosnih godina. 10. Da li ste znali da su zakoni fizike u našem univerzumu fino podešeni za postojanje života? Da je sila gravitacije samo malo jača, univerzum bi se srušio.
Da je malo slabija, zvezde i galaksije se ne bi formirale. Da je odnos mase protona i elektrona drugačiji, hemija kakvu znamo ne bi postojala. Misterija je zašto su ovi parametri baš takvi kakvi jesu. Da li je to puka sreća, dokaz multiverzuma, mi smo u onom u kojem smo mogli nastati, ili nešto treće? Hvala na pažnji. Doviđenja.